U ovom izdanju emisije ABS Show upoznajemo se sa terminom dekarbonizacije motora. Dekarbonizacija motora je proces uklanjanja naslaga gareži iz motora sa unutrašnjim sagorevanjem i trenutno u svetu postoji nekoliko vrsta tretmana, kao što je ispiranje motora tečnostima, koje su hemijski rastvori, a koje se dodaju motornim uljima ili se rastvaraju u gorivu, kao i raznovrsne varijante ispiranja motora pomoću mašina, ali koje ponovo koriste hemijske supstance. Evo, nakon 3,5 godine bavljenja i instalacijom i proizvodnjom vodonih generatora, firma Hydrogen Solutions je napravila nešto sasvim novo, mašinu koju mi nazivamo mašina za dekarbonizaciju motora. I radi se o tome da nakon nekoliko godina istraživanja ustanovili smo da nakon 1000 do 2000 km ugradnjom vodonih generatora, unutrašnjost motora, svakog motora sa unutrašnjim sagorevanjem, bilo da je dizel, benzin, je potpuno čist, znači otklonjen je karbon. Na ovaj način mi smo zadnjih godinu dana malo eksperimentisali i testirali neke motore, da li možemo sa većom količinom vodonika očistiti, na primjer, jedan motor u roku recimo od pola sata ili 45 minuta, sat vremena maksimum. Za to smo iskoristili naše znanje i umeće da napravimo generatore velikog kapaciteta koji u suštini maksimalno dobro čiste motor nakon 45 minuta. Ta tehnologija je u suštini tehnologija sagorevanja vodonika u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Prilikom sagorevanja visokih temperatura sam vodonik privlači ka sebi karbon koji je nakupljen u motoru, pretvara ga u gasovito stanje i kao takav u gasovitom stanju se izbacuje, odnosno izlazi na izduvnu granu. Najveći problemi zbog naslaga gareži na diznama, ventilima, klipu, svećicama, EGR ventilu, filterima gasova na izduvnoj grani i turbini odlikuju se povećanim izduvnim gasovima, većom potrošnjom goriva, nepravilnim radom motora, gubitkom snage, ubrzanim prijanjanjem motornog ulja i delova motora. Sve ovo može da se poboljša i da se izbegne redovnim čišćenjem motora. Kao primer efekata nakon čišćenja motora ovom tehnologijom, testirali smo izduvne gasove na vozilu Mercedes-Benz A klase, čiji dizel agregat, koji je prešao više od 200.000 km, nije baš u izuzetnom stanju. Inače, dobro je poznato da su rezultati merenja izduvnih gasova prava slika stanja motora i kvaliteta sagorevanja u njemu. Proces testiranja je podrazumevao merenje dimnosti motora, onako kako se to radi na tehničkom pregledu vozila pre i nakon tretmana dekarbonizacije. Test dimnosti je obavljen na uređaju Seltek, ljubaznošću autocentra Boban u Beogradu, a tretman dekarbonizacije motora na mašini DEK 5000, koja je jedina takvog tipa u regionu, obavljen je u autocentru Sve za vaš auto u Beogradu. Rezultati testa su pokazali da je nakon samo jednog 45-minutnog tretmana dekarbonizacije motora dimnost motora smanjena za preko 65%, sa početnih 5,91, što je koeficijent apsorpcije svetlosti i daleko iznad zakonski dozvoljenih normi, na 2,03, što je u granicama dozvoljenih. To nam dokazuje da se na jedan veoma jednostavan način po korisnika za kratko vreme mogu dobiti daleko ekološki čistiji motori koji vozačima donose uštede u održavanju, kao i uštedu goriva, s tim što proizvođač ovih mašina Hydrogen Solutions preporučuje ponavljanja ovog postupka na svakih oko 20.000 km, u zavisnosti od kvaliteta goriva i uslova vožnje.